bichichi no araniri no bichichi ya Meru TV na There FM wakaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no utume maoni yaku gukurukira email yetu iria ni merutv.complaintcenter@gmail.com kana turingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Neivaga sana mutegeri wa Meru TV na ngatho cia mwanya kuwate ugeni ntuku ya narua iri ntuku ya Friday na nitukwira tuthire tukuthuranira mantu mwanya mwanya ora yarekiti kuthaya gitukinyira kiri metha yetu ya nteto kumaja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru na kinya Kenya yonthe tugikumenyithire ya yathiritwe yagita na mbere na ara handiki betu ba nteto bethiritwe bagika kambi kuntu mwanya mwanya na gutigira bagukumenyithia ni biyo yongwa igwita na mbere nawe monaniri wetu wa mathithio uri mwita Jacqueline Makena na niukambita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nabo hakariba taunine ya Kirua gicigo mbunge kia Buri nabo ni betete na mbere na kwithura bagichumiria na kutheta ni kiraba kuga tauniu ni thiritwe iri na wagagie bunene bwa ukaria na araba kuwa ni bakwithura bakijwa into biao ni antu batikumenyekana bakiari ni bagwite wamba bobo ni bwithiritwe bugita na mbere muno na nandi ni bakuromba bethura bakiongerwa ukaria ndene ya taunine u ni kenda wamba bobo bakwithura bukithirwa na wakiaria chairman wa thoko ya Kirua kana ya tauni yu urwa kumenyekana rito ya Martin Mwiti no netete na mbere na kwithirwa akirita mukana kiri antu bara bakwithirwa bakithithia wamba bobo na ara akuga ati bakithirwa bakijukirwa etagari ra kiwatho no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero rwa Buri Mwende wa Liboni ari na chotariria Warua wagage bo karibu etete na mbere okujerwa tauni ya Kirua rere gicigo mbunge kia Buri are kundi kenda kaite kumenyekana kiwatanite ni kenda kuijera na kuanyangia biashara na kariba kontuku mtu wa biashara bakuangwe cio ite kuritika Buru ndi mukari o Kirua na mu biashara o Kirua atuona mantu jaturigaritie Kirua gikama ketie yetu kwina insecurity cases nyingi sana iri kuendelea markets na outside the market ukejotegera nduka ichi kunwa kwina pickpocketing kuringwa antu ngeta themo akichikinyira no ambiririe ku insecurity ichi ejire ukethera jogi kura kinya miaka 40 50 au tetukia ku nyote jako kura wethero ikanyama kagi tukingi no ntukaringwa ngeta kishe insecurity ingi mono Kirua as in ndakati tena ngoge kuyana bitaoni ontegete odubu akora nkari ndrata kito na inyaweta ko report issue idena bwe gwera wete apidri Kirua twedere totona insecurities kwedere tokoteno karia bobwa kwedere tokoina wamba bobingi mono na ngeta experience kazira kwa witia Kirua primary au twedere totombo kagitera kodore kirio tuka kumira njira ne ongo akabrosia kwa kinya mathaina ya kumathasta gwito wethere to muntu atumba kugitera untu bokwethera ura kwethera to kwena insecurities nyingi ndakaichi kuringanira ngeta au kurube gwatonya o urato mititu aku ka utunywa kabesa kare otindira kuthunguma ka utunywa oina no tuigerwe nikia butore curate akwi Ariero mbario kire thirikari ni kuongelwo karia taunine ye wano tiela ni boswira mbeu mbithengwe ni kenda bate achiukumia kire wagage ya bo ndingiromba thirikari ongere bori babe ingi ade bori chika imbi kwethera na security untu kwina insecurity nyingi muno na bae vijana ngogi itukuonania itengo bietu bia usalama ibati kwiro bie macho sana security yongerwe Kirua twina police post kana police station iria tugwitia either wethero ni askari Pedro Beringa patrol and then
baringe patro bwega kwambiria thaiji ria tukeru tukaritwe thirikari ikomba guchwira vijana bingugi ugategera ibaba kuthiria form 4 witia aja uju baba thiritie college oro bau batina ngugi no muntu utikiaromba gwichwira rampomba kuromba ni thirikari yetu itutethie no karia no ntubauga ni utumishi kwa wote tunandekera twingenda kuromba tweja kirwa tuya kariba kirwa ja twingiromba kwithira askari babe tubakiomba kutukaria na kuongera security njaga. Nawe Martin Mweti ni chairman wa thoko ya Kirwa. Ni Mweti Martin, chairman Kirwa Market. Mbere ma tetena mantuga mengi kintu kira kiki tuchumbura Kirwa kwena security rejere rwa etathire mweri jomwe. Kuna ndaka chitanirite ndaka imbithe muno pokara nduke kuma miaka 20 mwanka 30. Bara chitira na kuringa ntungeta njirene egwite dispensary ugeta gwite aba mwankene juju tete bamboroka nenge gwitiria skuru ya Kirwa na njire na kithaka muno utringirwa mbadrikari account through MCA wetu na prasi through baba environment pombe ututo gutira njirera nonto kithaka kingi na ino ndaka igwichithi gita ikaringe kurungeta ndaka utukuteana gukutha kwena challenges utumba gwitira njirene anto kuthithite rape case kuna rape case report yo ijire na anto guthathimu bado utalika na rimo barija taba kutha baichithite barija rimo bikibiki ko tukoromba askari beto bomba kuthithia patrol eriera na ndaka uchomba kugwata no ntuthai antu imangendi babajukirwa atu akari mekinya tutekwenda wananchi bajukia njara sheria njara ni chiao no ntu no babaithie turenda thirikari bagwate bajukirwa sheria ure batirie. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti yu ya Mwende wa Laiboni kuma ruterene rwa Bore na tukethera tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi nara nabo akariba wandi ya Igamba Ng'ombe bara muno baumite rutere rwa Kanjuki Kamuteria na Nairobi Dogo na mono bombete kutha bagichumiria na kwithira bakiona ni mateta jao na araberete na mbere kwithira bakiuri mubunge wa rutere ruru no Patrick Munene kwithira akibojuriria wira ne bwawe na kubekira stima bakiaria akariba bani baugite atibo igitara siasa kana igitara campaign mubunge ojo nombete kwithira akibekira mawira ne ate omuntu akomba kwithira agikiro stima nikienda bomba kwithira bagichukiria kimaisha kana kimiturire jao na kinya gukiria uchumi bwa ntereu bakiaraniria na metha yetu ya nteto ya Meru TV akaribaba nibetete na mbere na kwithirwa bakiuga atibo orende kana tayari nibethirite bagichitaniria na kweya munda kirithirikari nikienda yomba kwithirwa kibekira gituo kiu kia stima antereniu ende mwankira thai otuntu ya boboromba kwithirwa bwikarika akaribaba nibetete na mbere na kuwa atibo batikenetwe ni manto jau nonto nibakuwa atibo batomba kwithirwa bagikirwa stima na araba kuga ati kinya into stima ni bethero bikija rutereru ende bikajukua na bikaikua ntere ningi dene account eu untu braba kuwa ni madharau na kinya bate komba kwithira bagitethero tora bekiriwira ni ati bakatethwa no mariki wetu anteto kuma rutereru ni murimi wa mbogo ari na chatariria akariba wandi Igamba Ng'ombe ririndeni ya gicigo mbunge gechuka Igamba Ng'ombe muno baraba umite rutere rwa Kajuki Nairobi Ndogo kware na Kamutiri bebumirite na kumutharikira mubunge wa chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene gwakira bakuga ntere inu baingi bago batire na stima ende ibarutite bionthe birabetirwe no bichino ya mubunge ndigarite muno Patrick Munene muntu mweri yoro athiririaga bathirukana ntura na bandu transformer iri bagitagia ntu taito na marietwa ndari wa Patrick kura kunthe antu bathondekagirwa stima kabeta gwe taito ciao bakathirie mieri mingi batekirwa stima kana kwina ndiru rari nio ya kuya utwendia turi Igamba Ng'ombe ya ukota mukuru uyu kumenyekana ta Mutiria kuma Kamuteria ariuga no yanenkanirite kidaga gya gwaka station ya stima ntere inu ende gya kurigaria wanawewe ngwati ikiritwe kinya gituge giki station ya stima ongwa gumete wa kwa ntura lakini ni makaga muno ntone tugebikiretwa nturi yakwa arampeyanite munda wa kirwa station ya stima ende nkona bikiru to wabikathia untu kungi na niyo wa kwa ntura ntie stima ibwega muno nonto stima itwaletero nyamura station ende re ituteria na mbipatu ukewe tuchona mwaki bakiuga bonaga ituge bya stima bikejerwa kwago bikida kwa guntu kongerera bona bo batekeretwe ituge bibi wakati kuona kingi bikiuma Kayuki bigairwa Tharaka
bikauma kora kunde bikairwo Tharaka twetirwe mbeca ngiri o muntu wekirwa gituge o muntu gekirwa gituge ini mbeca ciathi tutona ituge nginya mici o muntu toyona ituge bikeyo bikadi kaiko Tharaka kora kwina mujumbe inde kweto Gamba ngombe tukira mujumbe tukaure bibi turitwe Nairobi ndogo imbie kugiria biekirwa antu be Gamba ngombe area bionda biakamatiro biro Gamba ngombe bia chuka tugatura ikingi Nairobi ndogo bikamata bikairwo Tharaka kai tonga murugara no gunenkera mbeca cia ikingi bibietu kana imbiote morotho Ryan ndebarutite mbitokere mubunge wago Patrick Munene na kumuria kuingia wirane bwake bwo kubekira stima turetire stima tucionage na tumenye uma kia twakunenkere kura na tuto guciona wewe ndio muntu mupato 2027 utikale kutromba kura twina ntuo miaka mingi getwenagia twewaya gatokareterwa stima chako woti anga tunatujombe yake woti tunatujombe nyume takora tureterwa mombi na utie yo tumenyerete kwe kwa nyume na ituregeta kwa nyume ngera utayuka kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gicuka Gamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Na tugitigana na ripoti ya murimi wa mbogo kuma ruterene rwa Tharaka na ndi tuketha tugicokera ruterene rungi nara nawe waziri wegie mantu ya ukaria bondene na wathani bwa matura no Kipchumba Murkomen netete na mbere na kwithirwa akiari na kuga ati thirikari netete na mbere na kwithirwa gichitaniria gutigire kuthiria ndwa cia ndithia ndwa cia wamba bwa ndithia na kinya ndwa ire igweta na mbere cia mianka netete na mbere na kuga na nikienda thirikari yumba kwithirwa gikinyaniria mantu jaja na ndi thirikari mbere Brune batere ni kwithirwa gikinyithia miradi ya gwiti na mbere kirentere ira njumu na ira citete na mbere na kwithirwa iri na ndwa na kinya wamba bobo na rabo itete na mbere nikienda botetheria kuthiria ndwa iji no ndiki wetu hali na ntetariri. Nimesema kwamba shida kwa nini hii sehemu yote ya Upper Eastern, North Eastern, Upper Eastern na Kerio Valley, kwa nini hiyo ndio njia, hiyo sehemu tu ndio iko na bunduki na uwizi wa ng'ombe na mifuko? Why? It's marginalization. Explain to me. Nilikuwa naona leo picha ingine a bandit amewawa sehemu fulani na wananchi wakapika picha wametuma. Ukiona kijana kabisa ngozi yake ni mtu ya 16, 17 years. We know most of the thieves wanatoka hapa ni watu wadogo. Nyinyi amjiulizi inawezekanaje kwamba hii mkutano imeitwa hapa, hii APCs, hii AMRAPs yenye imenunuliwa, tunataka kununua drones, tunataka kununua ndege, tuna form W units juu ngapi, lakini hii mpango yote tunapangia watoto ya mwaka 15, 16, 17, wengi wao 18. Wenye wamepita hapo ni 22, 23, 24. Wakifika 30 wamechoka. Kwa wamekuwa bandits from 14 years. Franga 30 years wameretire. How is it possible that in a country like ours, vile nyinyi mmesema tu Kenya ni Kenya, inawezekanaje mtoto wa 16 years kwa Nairobi ako shule ako form 3 na mtoto wa 16 years kwa Samburu anajua kubeba bunduki na kupigana na kuiba ng'ombe? There is something more fundamentally wrong with Northeastern, Upper Eastern and Kerio Valley. And if you look at all these areas, haina barabara, haina maji, haina mashule na haina all these things. Inawezekanaje ile M16 bunduki inafika kwanza Kipsing kabla ya Kalamu? Kalamu ni ndogo, haiko huko. Kitabu ni kadogo, haiko huko. Lakini magazine iko huko na iko bunduki M16. If we have to change, and I'm telling you, hii kazi yote, hii mkutano yote tumefanya hapa ya mambo ya insecurity, hii yote tumeongelelea hapa, hii tu ni ya kupacify. Mnajua kitu inaitwa pacification? Tukitaka kumaliza mambo ya banditry ya Kenya, marginalized areas must be developed to be like other parts of Kenya. Hii conversation tunafanya hapa ni temporary. Hii ni ya kusaidia 10 years, 15 years. Lakini kama hatutaki waziri wa usalama
in 2042 afanye mkutano mwingine kwa hapa, lazima tufungue sehemu hizi, iwekwe lami, ijengwe mashule na iwekwe maji. Kama tunataka amani kwa sehemu hizi, lazima kila mtu akuwe shareholder ya amani. Na tugitigana na ripoti una nditukathira muthigo mwanka ruterene rwa Igembe North nara nakio kiri kiumia gia gukungwira arigitani kana nurses Nthigurune na ndi arigitani kuma ruterere rwa Igembe ni bethiritwe bagikungwira kiumia giki na njira ya mwanya nara bombete kuthurana na kuija mona bomba kwitha bagikinyia cibitari ya Thera dispensary ruterene rwa Igembe na bomba kwitha bakirita mautungata mwanya akiri akariba nterene u nara mono baritete mautungata jara yatetherwa ya cibitari neu ta cancer screening na kuthimwa kwa mirimo ingi mwanya bakiaria na ndi harigitani baba ni betete na mbere na kwithirwa bakiuga ati nurses kana harigitani ruterene rwa Igembe ni bethiritwe batengani na ibani muno na ndi bakuromba thirikari yumbe kwithirwa ikibongera nurses bangi nterene u nikenda batigira antu bonthe bakumba kwithirwa bagikinyirwa ni motungata ona arabari no marikio twanto kuma ruterere mukiri wa Nkunja ari na ciutareria Ava nonto bandaitare kuyarware cibitare Thera botundumia gina ke cancer screen na mbisa cibara tosoki nkava buruto anto ba Thera anto beto nkuiba na nto kumta sindana nto ba ndaitare bopo mta sindana nkuipoya. Tumenufaika sana nonto antura yetu pakuewa free services ile ikumbika kuewa kulingana na manpower ukareo na tunashukuru. Kire kiumia kyo kongwera arigitani kana nurses ende nurses bakuma nterese Igembe North ne bombete kwetha bekongwera kiumia ke ari nterese Thera ira antobetwe Igembe North ara bawete baumirete kenda baba maritani na kinya kubathimira mirimo mwanya tumba kwithirekeria ke hospitali ya Thera ende bakiare ne bawete ne betha kilukira mithange kon nontubo tekakwira bethera baingi nterese Igembe North. Nurses betu ba Igembe North kusherekea Nurses International Nurses Week ire thithikite na Thera Health Center ruari na aratumbikite kwa mukira antu abaingi services mingi kia nawa kuma screening ya into bingi ya pressure, hypertension, diabetes, cancer, immunization ya twana nini, screening ya metho, screening ya TB, registration ya shana services mingi iko thithika ande basumirite kwa wingi sana na nyai tukibatoke na tonto abo every part na mantere kuthithia kenda tumba kuigwa tuserekete na aje betu na community cietu na cibitari cietu na no ntobo u turi anarua tweyete kwaria na thirikari yetu kubarikania ngwire ritawa nurses betu baritangwene na muno kuthingithia acie na no ntobo ni ibetha bakienda kwithira ba promotions Meru County tukuibwa nonto kuma ngavana mutumai kweya promotions ni bwethekangite nkai na ito expect nye wingi kathitheka very soon twe na sote njie na aritingwe na ito etika very soon kinya bobo komba kombekana na no ntobo twerende kuritira antu beto ngwe zaindi antu beto bathera bena bati utarwa inase baba Igembe North be yo celebrate abo bye ya service you special itiomba ko ya no every day na ingo sokeria nase banka no to sacrifice tabarita o te omba korita okethira muntu no enka hospitale lakini service you sionde asia yana no te anarithikite ko wito kuwa ibwea no to inkuibwe nya chama nieto union ya utwira kwena possibility to kongelo antu ito batu Igembe North ito lwalbari thora kiao no nto cibitari cia toira nyingi ciethero cina nasi umwe na bau ikwethera kwina challenge rira muntu aragia challenge kwa tuika cibitari ketatia kekaingwa ntuku eu kana service itomba kweya no ciontheira ibati kweya no kuo oru bakiare bawete bathurite nterese Thera no Thera ne njirite cibitari ya maternity ira bakuwa ende ne boya yumbe kwetha ni kwatilwa na ukura tukaendelea batu iritaniria twina sesio yora tutwire kwiritaniria nya itari urirario
turare amathina maingi tutaibwa tukinwa nkoro na ibwa ntoru aria tuwireka tuye tu celebrate na tuwe ibwa ya kinya kwe community ira tu serve thera ni yambiritie matani tuona yake ndatu promote yo ndo ni njaru kana ke tukakelu ka igembe no thikara kambiritie amukira mataniti na ara bantu bakwa bakaya kana utebio kurishwa utembesa bungore jeste na shaki nyoga thotere togaya na wone mwana ku kwera community yetu ya ekiongo na tilangi nyabange ba to surrounded no beye to aba service and delivery na to experience midwives baba mbo conduct delivery upo ya sana nkira hanto ba egembe kana kaka ogasiari thera maternity ibomire bakagwate nikendaga komba gukura terasima ume aja wete mutindwa Keripotera Meru TV kuma thera ntobeto ekiongo egembe north beta ngokiri okonja na tugitigana na ripoti yu na nitugacokera ringi mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na ara nawe mujumbe wa Ekurunde ni akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi nonetete na mbere na kwithirwa hakiuria karibantere kwithirwa bakigwatira thirikari ya Kenya Kwanza ire tongeretwe mutongeri wa mugongo no Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki akiaria Susan netete na mbere na kwithirwa agitariria mirandi imwe ire yumbete kwithirwa kithithika rutere rwa Tharaka Nithi na mirandi eminene ire kuoneka na arombete kwithirwa hakia na ngerekano na njira imwe ya kuma Meomponi gwita rutere ira yumite rutero Meomponi gwita rutero Mukothima ira yitete na mbere kwithirwa igikirwa lami kagitene gaka na arakuga ati ni ngwataniro injega na gutkurukira Rais William Ruto nikyo gitumi barabara yitete na mbere kwithirwa igikirwa lami Susan netete na mbere na kwithirwa akiuria antu barabara yitete rutere rwa uregani na thirikari ro Munyoro pombe kwithirwa bagitigana nontu bubu nontu bura akuga ati ni bukwithirwa bukithukiria munini wa rais no Kithure Kindiki rietwa nontu gukimenywa ati Kindiki ombete kwithirwa akiuma ruterene rwa Tharaka Nithi Susan Kurukini atete na mbere na ndina kuromba thirikari yombe kwithirwa kibongera kigina kia GAF na arakuga kigina giki kiongerwa kikomba kuthwa gigitetheria ajumbe bayo kurunde na account cionde kwithirwa bakiritira Karingugi uria kubatere no maniki wetu anteto kuma rutereru Ndagara Waiguna ari na chatariria kiaria iguru ria ntobaka ibara baumiraga kaunti ya Tharaka Nithi bathiga Munyoro kwa Rigathi Gachagua mujumbe makorora kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi mwindu na meneretiana na gionto giki akiuga kariba Tharaka Nithi babatiri kwithira bai mustari wa mbere kuwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ambwere ni ntobete mute wena mwana waku ntokutigera wa komango kana toma endi nabi mute wa Rutore wena mwana wete twakithore wau urenerwa gere komango ku ukiuga Ruto kulinga Kindiki akingirwa kwe urenerwa ogite ndambu ukiuga nyamori Ruto gutemanga mwana utokera na ndambu rumwe urenerwa bogite noko na ukiringa ndero puku ukiuga Ruto kulinga nde puku mwana to walinga mbio toga motero wena mwana to menye wena mwana to wa William Samoei Ruto menye kere roje wekirwa dhamu otagaye ara motenie goro akoragia ina kobore kamwera tu kirangara kiramba kare tuirungia kamburia mwawe tu na kore kamwera ndebwa chuka kangara kiramba kai okwa tobeto yabone ruanie pena gento nakare kwandare tega wandoge teata na rugite kinya tongoria bathura na kuri babatiri kwethera bakiona nengerekana na njira kurikiria mirandi irerete thirikari ya Kenya Kwanza na tikugirie kugiwa baretete bakariganĩire Rais William Ruto hamwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki baretete mbeca cia mirandi ino kintu kia tukwenda ni heshima ria tukwenda na atiriri tigo turi atongoria turiuma gutukathi twinde gavana senator woman rep MP wa Tharaka MP wa Mara MP wa Chuka Gamba Ng'ombe tukathi kwa Kindiki tukathi kwa Ruto tukathi kwa Kindiki tukathi kwa Ruto mantu bamu monde bukona mayetere igwa mona ga mbere ya 2022 ya ligo mapo muru kwa mona kenda kieka bisene kenda nyamora chekariga fisher nyamora specialized watu na retiro mbio ati bino ndo tukendeke na ajire turenkera bino maragiti mo kunye Meomponi makere maga barabara yekiro la mimi lakini unaona mwana kutonga kwa batuge mte Profesa Kithure Kindiki akureta maragita wabura ugire aruga nunda reta maragita twareta rwandisi mukothima nyunda reta ndisi abure atugakorera Kithure Kindiki ndi goro na mbere matironekaga matangi amende no gikunda tobe tugi nyunda buretere wako gwimukora kogorere
Wananyura ni mbesi ino ko na chi ndi agem kinyi mbesi ino chyo mka pyo ko yaga mbesi ino ndi mala chyo mwindu ko na thirikari ni William Samoei Ruto ogo tu kunyo ogambe ko tienga takithora kede ba ho tienga ko tangirio neka ya tinjuri yo na timu ndu mpete chumete thirikari ni yao wabe ku kwena ga cheki boka mikwao ko nenkero mbasaro kameano wowe Susana gitambeta thirikari gutigera ni kwongera kigina kiangao ko muromba president William Samoei Ruto ka professor Kithora Kindiki wabara barongere CDF chetu batire utugiti batunenkiri bukona bontirire ndego no tubia tutarara tugiza sawa rĩthia mama kaginda karariongerete gĩkundi gĩa Kĩrangare BD Farmers kũbatharĩra matangi marĩa magũrĩte gũkorokera kĩgĩna kĩa ngao araũrĩte ikundi birĩa bingĩtharakanithi gũtigĩrĩra kũthingatĩra ngerekano ĩno ndecokeria kaire kuga ikundi mbe wanathia bietharaka ibi chobe ningerekano no gĩkundi kĩa Kĩrangare BD Farmers chairman waruthie urembega nito bori tigo to bonenkera mbia twithingatagia no gwagura gindu tito bonenkera mbesa ugurara ngiro kwe na buka urara bukwe menyende ekorobana gantora eno tiko nyoroye kaire no thoku toto nyara madima bwapa kwera Susani mami otieko nyoroye madima kaire nuntu tokaga twena etangirega na inkomenya morunga totethetie kuona gweteke kirema ko kwenda gwetio ntito kurombera mono mami na intokomenya tio torega totitserero togatserero ko twete thingitho turayete remwe twathi kuborera nguo na guthingitho tukaya kuwatu baraba kudiungana kumba bakiugito kuborera roko itokundi antoruje roroko ena no tubaisimo wetu na twendete ikyo kuone mda uturetera roje akube matangi watu tukutaga roje roto kunokaga nyomba rokuga Susani na agwa no tubabora wamba turetera munde turegwa tu na agwa mwanka arokathi kera kiondo kianda kire tigo tu tayari gukunenkera gutire ekiremae wakera engatwae dedonge la nyomba kiumange tanyande dedamo watwa kuma gĩcigo mũngenge Tharaka nkiripotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndagara waiguna na tukitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna kumaruterene rwa Tharaka Nithi na ndi tukathiora muthigo kairi tucokere aja kaunti ya Meru na ara karibu kaunti ya Meru tukwena rua bagukaria na gya gukenera ni nyuma ya munini wa rais Profesa Kithora Kindiki kwithirwa hariongete aja kaunti ya Meru ntuku ya narua nabyo ikundi mwanya kumaja kaunti ya Meru kinyibyo nibithireto birina gya gukenera ni nyuma ya munini wa rais kwithirwa kiguna ikundi bibi na kuba utethi bwa mbeca nikenda beta na mbere na kwithirwa bakiambiriria mirandi ya gubatethi na gukiria uturo bwao Mukithure na kumbite kwithirwa kiwato geni aja kaunti ya Meru ni atongerie mwanya baja kaunti ya Meru batongeretwe ni mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Bori na kinya mujumbe wa North Mentinoe Rahim Daud na kinya atongerie bange kathumba kumaja kaunti ya Meru kile kiatho giki siasa nacio ititigiri na nyuma ni sitite na mbere na kuoneka ikigwata mwanki na ara mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma gukari nomba kuthirwa gituretera ripoti hii. Lakini saa hizi kwa sababu ya amani unatuletea empowerment program ya vijana, ya wamama wa soko, vijana wa bonda, wamama mboga, na ndiyo maana tuko hapa tukikushukuru na kukuambia karibu nyumbani. Biashara wadogo zile kwenu, zile watu wa chini hapa, wachuuzi, mahokas, mama mboga, biashara, masurvivor, si kweli? Lakini tukasema haijalishi ile kazi mtu anafanya, ikiwe ya bodaboda, ikiwe ya kuwa, tukasema kazi, lakini tukasema hivi, kwa sababu hali ya kiuchumi ya wale wanabiashara ambao ni wanabiashara wadogo, lazima tutafute njia ya kuwapatia nguvu, wapanue biashara yao kidogo, wapate mapato kidogo zaidi, tuweke pesa kwa mifuko yao. Si tulisema hivyo? Ndio unaona kwa wale akina mama mboga, tukasema hatutakubali tena katika nchi yetu akina mama wetu
na wachuuzi, vijana, wanaume ambao ni hawkers na bodaboda traders. Hatutahitaji ati waendelee kuumia. Wacha niwaambie kile serikali inafanya kuinua maisha ya hao watu nimetaja. Tunajenga masoko ili akina mama wetu wawache kuuzia bidhaa zao kule nje, wakipigwa na jua, wakipigwa na mvua, wakipigwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Huyo ni mkola, kendeka kamata, huyo. Asanti naibu wa rais, asanti kwa nafasi hii naibu wa rais. Yangu ni kidogo ni kusema kwamba sisi wa Meru tumeamua kuunga serikali mkono. Amen. Na huyu ni mtoto wetu. Tangu 1960 hatujakuwa na uongozi. Wakati huu tumepata uongozi, tunamsikilia mikono miwili. Si kweli? Na tusema kwamba mimi nikiona mbuzi ya Meru imesikiliwa, ngia kuona mboya ya Meru atimbiti, ngamekinya kirato, kana kelale, sitokala kwa tubetu. Kangwa ndo bora tubetu, Kemero kwa kawa mtu kambio, kawa mtu. Kedora Kindeke wato, kuna mpango ilipangwa kwenda kuvunja ofisi ya Kedora Kindeke. Sisi wa Meru tunasema kwamba nyinyi mkidhubutu wa Meru wataja Nairobi. Ni kweli? Nimeatema Ibana Bainema na Ruto waka mkono. Tulienda kuwa tole wani chama yangu ni ODM. Nilitoka ODM nikaingia Jubilee nikafoma chama inaitwa No. Na chama Nope tuliamua kujiunga na William Samoei Ruto. Na tunasema kwamba wacheza Kedora Kindeke kana William Ruto kinyako wako hii. Na tugitigana na ripoti una ndi tukethira tugichokera ruterene rungi na aria nayo iri ntuku ya kana ntuku narwo yukari ntuku ya Education Day kiri skuru imwe ya kuma ruterene rwa Igembe iria kumenyekana ya St Mary's Ntanke na aria nawe mujumbe wa rutere ru no Julia State muno na kombete kwithira gichumiri na kweza na mbachari na aria thiri wakinenkanira kinya cheki kiri anababa na kutetheria na mantu mwanya na aria kombete kwithira gita kinya anabarabara ambete kwithira bakithithia bubwega na bathirire form 4 mwaka muthiru nigiretete na mbere na kwithira akiwa anababa ni barabombere kwithira bakithithia bubwega kigerio kiao kia mwaka muthiru na aria kinya tongere bangi kathumba kinya bakombete kwithira bagikinya ruterene ru na bonthe ni betete na mbere na kwithira bakiuria mtu wende gwikira kithomo nontu kithomo nikio kintu gia gitumi na nikio gumba kwithira gigitetheria antu ndene ya uturo bwao na aria etete na mbere akiuga ati ana bonthe ni babatere guchumiria na kwithira bagita skuru. Na tukitigana na ripoti una ndi tukwamba kwithirwa tukita ruterene rungi na aranga utigana na rugono ruru ni rugono rwa mwanya kuma kiri mwandiki wetu wa nteto kuma rutererwa rwa Igembe Central noe murithi wa ba na kiri rugono ruru na runetete na mbere na kwithirwa agi watu na turatumbite kwitha tugitia rototene inya ya gwita na maguru jao na ndi bari na gintu gia gukenera ni nyuma ya gikundi kimwe kuma rutereru kira gikumenyekana kana basikithiritie NGO kuma rutererwa Maua Town na boni bombirite kwithirwa bagichiumiria na kwambiriria kuiritana kuthondeka itebia twana tutu twaciarirwo tutikumba gwita na maguru jao na ara nandi bakuga gintu kiki kigomba kwithirwa gikitetheria ana baba nikienda bomba kwithirwa bakiona itebia kubatetheria akiaria murungamiri kana urotongeretie gikundi kiki nwe bwana Chris Imwere netete na mbere na kuwa ati bo barithondeka itebibi bagitumira maratati jara makuru kana jara ya tutumika ata nkatheti na kinyama boxi na kinyama skini ira yekurubetherwa abagikira mitwe ikomba kwithirwa kibatetheria na kinya mutu yuankano bakomba kugwatanithia na joyo kagitina na bara bakomba kwithirwa bagikarira nabo abundi baba bakiaria ni betete na mbere na kwithirwa bakiromba antu bombe kwithirwa bagichiumiria na kubatetheria na mankatheti kana maratati barabe na jo batigutumira nikienda bomba kwithirwa bakija tumira gutetheria ana baba bomba kwithirwa bakiona itebia gukarira na kinya yekuru barabe thero bena miskini jawera bo wa muto bomba kwithirwa bagichiumiria na kubanenkera nikienda
bonthe bejamo na gutetheria ana baba bomba kwithira bakiona utethio bwa gukara nthi na nikinda bomba kwithira kinya bo bagikara bwega ni rugono ro mwanya kuma rutere-ini rura rwa Igembe Central na ndi mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa ba bomba kwithira gikuretera rugono ruru na njira indaja uninga kwendera utuku buthongi na bujuri hitharimo bya mwathani uno takinyira na gwikira gatanta nteto cietu ugorobana rwa na ngakurikania munaniri wetu wa mathithi ni Jacqueline Makena na ni ukambita Njeri wachaupe wona maratasi wina jo atina ngugi na ndije na ngugi inene muno ukarikia kuja takairinde ne kerara kya county council kure inkuranda ntobonde ndene ni waraba kumba kuona maratasi ibatwe ni miario ya gikundi kimwe kira gicumiritie rutene rwa mawa kwa disability kira gikuthithia ite na metha o amwe ni tobingi bibia maana bia bikuthondekwa gukurukira maratasi ja makuru maratasi itutumera maratasi na kato ya waneanto nto maratasi ya mututo ya wambekare na boxi to ya waneanto tuba tutetheria yo na nya sibitari tuta ko collectina general hospital na nya sibitari ingi na ran downtown gato ya makaratasi kikundi kira kirindane ya nyumba ile cijekene cia disability ile ciro cindana eliene ndane ya Maua Town ni bashumiritie na kuthondeka itibia gutetheria ana barabati umba gucitira bungwa na barabara mero gukuria na maguru kuma bariana rira baciarirwe baturaga pamamitwe nyumba na ndino bombe gwita na gutumira gitigiki na bakirwa bakiumba gucitira ngwira turuta etawa APT kana ngwe kubidire kana ite kutumira maratasi makaton twasinje makaton yatuga into iki yake utebere mwana kuma mutebere mwana tumba ukarante kana kurungama kumau twa mutumira into twa muyoke twa ta mwana ya twa mwaniria gitene twarige mwaniria tene twa mudire giteke onde ngwesi yake kumau itoka sema maratasi ya kira tudire twenda ile process ya kuungania mutumbere mutujuju hapa ya kama tukakoroga alafu kile box tukazukia ndio tukalingana na wengi twashiringanira kwinjira ile chino taratibu leo kulinganira mankaika ngana gintu 2 cm changa na gintu ya 2 cm tuwala tuje bonde kaba ifam enough alafu kumau kuna mpawire ambaye ile tuingana yacho tuancompress tukaoga mbirigi kempawe ngambe chakara mtuko kebya ni jiri gape kambire ko watana lakini hii kaka mbondi kai gavua kala raku kukentugo gato kaba koma nande kumau kule ya mbondi ni tuka mbirigi tukaigwa kunyara tena roje alafu kumau tukatumira ere mbondi nene kibera giki mbondi kene kitu kikumba kunganira giti so ipatire gitu kuma kire mbondi ko yegenga na jo na yaji bunga na ipudura ntwabo tu square tu kwamba kutuma ntu kwamba kugitanga bintu kira tukwenda makundi yaraga titi into bibini balikiti kuga ati itibibini tibina inya na byomba gutumika na njira enene oire muntu aringenda kumetumira kinyakerera ta ijibo barithondeka itibibi bya twana turatu tiguciumba tunkake turatu tirito twina gutaukirwa ni irungo kana gutaukirwa ni inya ya mwili ya kumba gwitana maguru na undi bera nkibidi itibibi itibibi ke twabide gitera kire giteo kira kena gite kulingana mudina kanera kene so twana leo tuna scoliosis kana mugongo komboki utike ikiumba kuando situation na kana gakarunga mugongo gwako ukebya jo kurunga makairo bwa kigite yagikiri kuona aja kidire twetu kuna meko ni carved ge carved kana kebya mugongo dure yako no tuju keji yoga iseti na carved kulinga na carved gende kurunga mabwega na wategera ndeke bijo rutorore ikumire damono na kurukiendeji kege tu ko kana kara gatoko yo maguru jo no mugongo nyu kege na ya twistio kege gatoko gairi no tikana ya gatoko pole iri patu mera pina kana ka kombe karandi gurubega na kan mata kristinje je kana ka to ala ke kristanding wind
ambaye rebo kona wategera hapo na tigi na mwanya na giki na tigi tuna manto yake wekiri kei gwa kana kwa gatuna thina yu akega gatuna magongo kombo kigane ukarande guru kirage kwendekana iyo tigi kigwa kana wakara gikiri michibi kaya guru michibi naika wati michibi na michibi juna liso ne gutuma jwe ajwekiri rungama maguru kebra maso sichira problem tugekaira twagekira tukeba kuna tunto ya tutugwetwa twawoto yana keba gatemba go fall na kitu tudili komendi kana kala for a very long time twanda kambira rafin na 5 minutes na tukana gata wanga makairi oyo bakemenya iria itugie timantuya na bageta wongo na maguru bakeba kuma bakunda wikundi kiuro ikija Chris Mwere arikitie kuga ati ikundi bibirithite bibinge nkuruki na bia bitetheretie antu baba ingi bara bakwithwa bena ana ba muthemba juju na bakomba kurungama na bagashitira bongwa jana bara bangi disability ni inyinge muno kwina physical kwina mental kwina hito kuthithia pa cerebral palsy lakini ndona na ndeji akine akita alingithwa ni antu baba ingi na many organizations riu ndathugania how can we natatumba gutetheria antu ba na riu twambiririe last year this project twambiririe last year after gusemana na mucunku umwe na twamwera saindi era tu no tukwenda gutethia twana tu itutete tukathima twana kengo about 10 of them tukababuithiria itebi na twana tu tu na lot of improvement mwanka thai itutete na ara katherwa tukathima twana na tukabathithiria ite tutete kanuni tukabathima na mawa kithetu na within Maua town project hii ni thirita buru ino tethebona na muno kiri anaba one bane anabara antu na mostly ni Maua bauga na anabaturu bara bakaragitana baba tukaira mwana ojo antu atura nyomba throughout maisha yawe akethera na kumaga ome na bakomba kinya kwaragia na twana tungi importance ingine ati technology ni tethairia mwana kuthithia backbone yawe ikarungama na mwana agokira na ageta kwibo batumba nginya okaranthi lakini with this technology itebi nitumite na bakomba okaranthi guru na bakomba guta gintu kingi kira tukuthithia ni ku conserve our environment nontu gwentu kukinya ndetere na ngari mwanka na ara yateja gwara kwa gwita kwa thoko ya mburi ndona jakamati jateta gutewa na tota no to wajoja jonde kwa organization yetu one of the thematic area yetu ire ambere buru ni conservation of environment musiari mumete kithetu anku abundi bai baritete ngwembe ya muno mwana wakwa na ginya support yete akere nya murungu abatharime no ntu bangu baritete na ndiki kundi giki kirombete thirikari o mwena anene baba tongeretie Meru County nikenda bakomba gucumiria na kubatetheria urabomba kuona maratasi ja maingi ja kuthondeka itebibi nundu itebibi tumagira mbao kana bitumira mishumari ale tutumagira mishumari tutumagira skini kuruga kaira ni tukitanga ikane mishumari yetu na tutumira kuwatha na joint na kumau na turatasi tu tungi tutumira tagwikira mitundu ya aka nchore tugabukia mitumira tugekira kona na mwanka kuwatha ne ka gintu very fun gintu challenge ira tu ne na muno kuthitha these things gintu kia mbere ni kwaga maratasi boxes hii nontu ijio tutumba kulita ngugi no eri ko tutena carton jaiji plus nkadheti na waste other boxes hiyo cha yethirite challenge yetu tugatugethire itabibi ingi lakini kwire matuko biaga na twakara na ikyo no tukuria community wara mumemba ali uromba kuthaina box yewe kana aina newspapers na batikwira turetera obisine wetu thaira rugori 12 hours every day from Monday to Saturday kwa no baturetera maratazi jau na tukomba kutethia ntu batu tutere agi itebitu kuthithia one yetu te company yetu ni community based organization na tutethagia community murithi wa banki reportera Meru TV kumaya mirigone ya Igembe Maua.